redova koji će, da kažemo, približiti vas. No, u suštini, nema potrebe, ja sam čisto neki pisani, kratki izraz koji bi neki pribilježio neki moj vid njenog rada, inače to je sveprisutna sloboda koju sam ja imao slobodu da definišem, naravno, nadam se ne toliko dugim pisanim izrazom, pa eto, ako ste imali 2 minuta sa te, nadam se ne više, da čisto prikažem kako sam ja to vidio. Pa ovako, ukoliko je ljepotom postojanja sabiramo i tako nadahnuti svime što čini život, bilježimo utiske, odnosno impulse koji nas za sebe veže ovo zemaljsko, gotovo urođenim procesima spoznaćemo osjećaj da sve prisutno odnosno na ono što jesmo, egzistira jedna naročita misla. Maksima koji definiše činjenica da će sve ono što smo imali priliku pretočiti u iskustvu biti sadržano u jednoj, makar i najsitnijoj čestici vječnosti. Upravo te jedva primjetne čestice nastale nečim vrijednim zabilježbama koje nekada staju emociju, zagrljaje, bespošteno davanje 2 smjera, čine mozaik vječnosti uzvišenja, nadahnućim hranjenim i unikatnim. A kako uredno bilježiti te senzacije i šta bi bio pravi izbor koliko bismo bili ponuđeni mogućnošću odabira? Načinom da za ono što nas definiše odvojimo parče vode, zemlje ili neba. Ili kako precizno prepoznati i prisvojiti sfere u kojima stvaramo po sebi krajem spektra mogućnosti za savršeno postojanje vremena i prostora. Kako bi izgledao taj skup fantazija koje različitim vještinama upriličimo savršen podskupan vremenskog, čini da naša čula proživljava neponovljivo iskustvo kojima je priušten mir i samo mir, jedini stvarni izvor obnovljive energije dostupan ljudskoj vrsti. Mir će upravo, kao jedini resurs za kojim je vrijedno tragati prateći ljepotu postojanja sa ove strane neba, uvijek naći utočište u slobodi, lajtnu timu života i umjetnosti, ali i slobodi kao fenomenu koji nas večera spaja. Zato sam ovdje kako bih istakao zadovoljstvo predstavljeno lakoćom plovidbe morima emocija kojima Dijana interpretira slobodu, izdvajavši nam je kroz posebnost dodira. Na tom putovanju, prostranstvom ukrašenim spokojem, ova simbioza ciklusa uvezana mistikom kreirala je dimenzije koje koegzistiraju kao istovremeno dovoljne i prijeko potrebne. Autorka nam svoje svjetove izdvaja kroz detalje, mikrofragmenti, razvijajući iz tih čestica vječnosti čitave svjetove koji srastaju cjeline, a čije tišine odzvanja i vodobnim malinama, a čiju toplinu i predanost budno nadgleda mjesec, vanvremenskom ulogom koja svemu što vidimo i doživljavamo ustupa note mistike. Dijanino i naše, poput svakog putovanja u slobodu, najveće ljudskih nastojanja. Spoznaje okolnih fenomena na tom putu dešava se gotovo spontano, kao urođeno, poput leta koji definiše postojanje ptica. Tim razumijevanjem, spoznajom, kao vrsti nam je garantovano blagostanje u kome se, suočeni sa svime što priroda jeste, ne izdvajamo iz njenih tokova. Naprotiv, sopstveno bit odlučno baziramo na tih i suživot, na srž postojanja svega što se nađe pod suncem. Tamo gdje se dešava rađanje, gdje se stvara oslonac, gdje se krile i luke bezbrižno šire i stupaju slobodno kretanje univerzumom, rađa se neodoljiva želja za dodirom. Crtežom, kao pečatom zabilježbe životne emisije, ali i dodirima koji su izronili izdavanje tušem, perom ili akvarelom, Dijanini postulati, uvijek oblivljeni prirodom u svim svojim oblicima i stanjima, podsjećaju da disanje slobode punim plućima obilježava naše vrijeme na zemlji na najljepši način. Hvala vam najljepše i stupio bih Dijani Arić.